Salam mejuah-juah man bantakrina perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpakah kita ibas kebaktin pekan penata layanan wari si pemena. Mari si benaken kebaktinta. Kebaktin pekan penata layanan enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Penampat man bandu reh ibas jahwe nari, si nepa langit ras doni, si engkawali perberkat ras permulihdu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Marilah si beritakan kemuliaan Tuhan, mari radu ras kita muji gelarna. Si puji Tuhan, ras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 225 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata ras kita ertoto. Nggo sikap kami kerina au Tuhan, guna dengkehken karena katandu. Katandu kap ulu gegeh kami dengan kepentaran kami. Pakaiken kemahandu guna nuriken karena katandu, canah ibas kuasandu pe, banci pe yang kai perpulungendu isi katandu, sebab te kami katandu kap ulu gegeh kami. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Mari ras kita ngogi kitab Mazmur, bindu siwah 26 ayat sada seh telu, bagepe ayat 10 seh kubas ayat 10 telu. Isina iogeken kami nina bagenda. Ndekenlah ndenden simbaru odoni kerina. Rendelah man Tuhan. Rende min man Tuhan. Pujilah ia. Beritakan min berita si mehuli. Karena keselamatan man banta. Turikan min kemuliaan man bangsa-bangsa. Memoken min perbahanena si mejin man kerina jelma. Katakanlah man bangsa-bangsa Tuhan kap raja. Doni paguh la terugur. Bangsa-bangsa i adilina alu bujur. Meriahlah o langit ras doni. Ergeruh-guhlah o lawit ras isina kerina. Meriahlah o juma ras isina kerina. Batang-batang kayu ikerangan meriahlah persurakna. Sabab reh Tuhan ngakimi doni enda. Alu kesetianna irungguina bangsa-bangsa. Sejendama sehna pengogenta.
Seni naras turang sini kelengi Tuhan, berita si meriah arah tinepa di bata. Ibas pengogen ta enda, ituriken man banta, adi si pepayo kerina tinepa di bata, ijema siteh, maka kita manusia si terbatas. Jana ijema si tandai, ise di bata si isembah kita. Di bata sing kuasai, dengan ngaturkan kerina, doni enda rikut ras isina. Maka labolit sadape tinepa di bata enda banci si pajuh. Si ibahan kita jadi di batanta. Sebab ia posisina tinepa kap ngenca, di bata sin jadi kenca. Tinepa di bata enda nggo ia turkena kerina alu mehuli. Dengan rekawiten sadara si debanna. Alu bagai kerina tinepa di bata arus nge si ergai. Sebab adi ceda sada tentu ceda kerinana. Enda mesi ituriken ibas kitab Mazmur pengogenta endandai. Maka pemasmur ngidah kuga belinna keleng ati di bata nang dangi tinepana, maka iresponna ibas denden pujin pengatakan bujur man di bata. Saksikanlah, beritakanlah kerina tinepa di bata kempak enterem jelma. Gelahna ula isepe nembah tinepa di bata, tapi sembahlah sinepa kerina isi doni enda. Iturikan pemasmur karena keleng ati di bata. Karena keselamatan singgo isikap kena. Bagepe karena berita si mehuli si enggo icidah kena arah tinepana. Tinepa di bata menurikan karena kemuliaan di bata. Tugas ta momokensa. Sebab meriah kelukurta kuh iban di bata isi doni enda. Sikap iban di bata kerina isi doni enda. Gelah na banci kita ngeluh teneng. Banci pe si aloken kedamen. Sebab na tinepa di bata enda banci numpak-numpak kegeluhenta. Makana ikatakan pendai, makana ise pelabo mengasup ngugur doni enda sebab paguh kap di bata nang dangi tinepana. Janah pe dikunelit pe bangsa-bangsa silanan dari di bata isembah na tinepa di bata. Tugas tama berita man bana gelah ula isembahna. Sebab langit ras doni enda di bata kampuna. Doni enda sikap ibahan Tuhan. Janah kerina silit turah ibabo doni enda, maka ijadikan di bata tentulit me gunana. Amin na pe lengabo kerina kal sinuan-sinuan ibas doni enda, nggo si teliti entah pe ibaba ku laboratorium kai gunana, kai manfaat naman manusia. Tapi tentu pasti lit gunana. Tapi secara umum sitah makana arah sinuan-sinuan banci kita datkan oksigen si bersih. Baci kape arah sinuan-sinuan si erbuah, sidatkan pangan-pangan sintabah. Bagi pe arah lau banci mereka kegeluhan man banta, sebab bas daging kula tenda pe melalakan lau, si iperlu kena sebab adi kurang lau banci dehidrasi, erbahan cape kala lemas. Isi lawit pe banci mereka kegeluhan man manusia. Maka meriahlah tentu ukur ta arsura, muji-muji Tuhan, beritakan karena kini ulinna, sebab sikap kalunggo ijadi kena kerina isi doni enda. Kai dage si perlu si beritakan arah tinepa di bata. Ijai terida harmonisasi kegeluhan. La bekas pengatur kenta, nggo teratur kerina tinepa di bata. Tapi kita ngerban carusur la teratur tinepa di bata. Kita ngerban saceda tinepa di bata.
Maka aminna perusur kita lah setia dengan kurang ertanggung jawab engkelengi tinepa di bata. Di bata tetap mempelimbarui tinepana. Tiap-tiap wari. Tetap paksa. Tetap ipelimbaruina kerina tinepana. Bukti. Maka ia dibatasi erkuasa. Dibatasi la erbatas. Dibatasi ngasuk menjadikan doni enda. Arah katana. Arah kuasana. Sekala pe labulit ngasuk manusia ngelakukan bagi kaisi ibahan di bata enda. Jadi adi si idah kerina tinepa di bata. Tentu ema dalam tanak siken, buktikan, beritakan, maka di bata tuhu-tuhu mencidahkan tanda keleng Athena man banta arah tinepana. Maka mari kita kerina berita. Maka ulah kape kita ngit nembah. Tapi maju tinepa di bata. Sebab tinepa di bata iberikan di bata. Guna ngelengkapi engkuhi. Kaisi irbahansa sejahtera kita ngeluh ibabu doni enda. Tuhan si masu-masu kita. Telah ngasuk kita tetap berberita. Nenlah sekeleweta. Maka na kerina jadi ibahan di bata. Gelah banci pe kita tetap ngeluh guna ngergaken naksiken tinepa di bata singgo sikap ibahan naman banta kerina. Amin. Artoto kita. Bahan dage Tuhan ngasuk kami beritakan karena kemuliandu. Karena kini ulindu. Karena belinna pasu-pasundu. Arah tinepa si enggo ijadikendu. Ermulialah kam o Tuhan. Arah kata si enggo idengkehken kami. Sebab reh kami mindoman bandu. Alu meteru ukur. Gelah nakam tetap singajari kami. Guna naksiken karena kini ulindu. Keleng atendu. Arah tinepa singgo ibrekendu man kami. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini teken taninta dagi ras-ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Singenanami kini seran arah pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Pateluariken ngokeke iba si mati nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila resibar kuasana. Cinari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, canah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Ngatakan bujur eme persembahan si pahagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Raska kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 330 ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, kamdage si masu-masu persembahan kami, sebab te kami ibas kamnari kap rehna, gelah banci ipakiken gerejandu sentu duras peratendu. Pasu-pasundu ngawan perpulungendu, si tetap erbintuas jaga dengan pekena-kena tinepandu. Gelah alu bagai Bapa tetap lestari tinepandu, erguna pe man kesusuran kami ersundut-sundut. Ajari kami Tuhan beritakan karena berita si meriah arah tinepandu, sebab tupung iidah kami tinepandu, itandai kami kuasandu, iakuken kami pe, dingin pe arah tinepandu, ieteh kami bukti tanda keleng atendu. Ajari anak-anakndu sila engkelengi tinepandu, pasu-pasundu anak-anakndu si tetap setia engkelengi tinepandu. Endamu Tuhan pertoton kami, pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami, pasu-pasundu peras krina serayandu, gerejandu, bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami. Reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Tetaplah gelu ibas kemuliaan di bata, maka ngasup kam erberita si meriah arah tinepana. Salah. Kuteruskan aja ya. Tetaplah gelu ibas kemuliaan di bata, maka ngasup kam erberita si meriah arah tinepana. Gegeh ndu gunandalanken pedah di bata enda mekapken pasu-pasuna. Alukenlah idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dingin paguh, ia ngesi mada kemuliaan seh rasa lalap. Amin. Salam mejuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan ijapa pekam ringan ibas paksa endah. Jumpa kita ibas kebaktin pekan penata layanan ta wari si pepagi. Tuhan si masu-masu kita kerina.